Okwirukangiriire oku kureesirwe Honorable Mire Babaranda, Minisita w'enshonga za Purezidenti, kandi ogu akwasize abazaire b'omugyenzi $1.1 kandi yo efakazi bagikwasize $3 n'ekicweka. Omukulembeze w'eggwanga n'angamba nti bwe mba ntuuse ekyegegwa ntuuse okusaasira KYEGEGWA awamu n'antuma ndeete amabugo amataaba mu maka muno ga bukadde 5. Edwin asigira abaana 2 n'efakazi emwe kandi ogu okuza kufa akaba ari n'abataahi b'emwenda barikuza omu mbaga ya munywani waabo 31 by'okwa mushanju 2022 obumotoka eyi baabaire barimu ey'ekika kya Super Custom okushwekwa omwegyemure boona bakahwerekerera. Edwin wabiire aine degree wenka omu kyaro kya Rulimengo. Kino kyembaganiza muno kandi twine kukisimira Purezidenti n'obu araaba atahikireho baite kikumanyisa ahikireho nawe yaziika wa Purezidenti. Itwe nka Town Council nitusaasa muno haba omwana waitu okufa ali mutaati kandi tukaintunira hamwe ebintu ebingi muno. Abazaire b'omugyenzi n'efakazi bashabire mukuru w'ihanga okwongera okubakwatiraho omu nshonga z'efuuzi. Naye kyensaba gavumenti oba omuntu yenna analaba ku mawulire asobole tuyamba. Abaana bandekedde abaana bato ate sikola. Nsaba obuyambi obujukuru bwange bwahara enkwatireho hakuworora mbuiheyo mbiki hanyahikize isowaabo. Mukama Katonda bwe yali atonda ensi n'eggulu, ku nsi kuno bwe yatondako n'ekintu kye tuyita wetlands. Alina ensonga lwaki yatonda wetlands. Gasha kwa Philip Mulangira.